Wetsoma dumena ko le BOSUPA mo phatleng dikgang ke tsa Botswana television primaneng ya tsatsi la labone ke bidiwa Benson Putego mme jaaka gale ga ke si bongwe ke bobedi na ke bidiwa la za o sekeng mme ke tla bo ke go neela dikgang tsa metshameko be ditibola hela ka go le ba ditlhogo Bagwebi ba maemo a farologanyeng ba ne ba tsene phuthego e go ta go anywa maele a ka fa ba ka godisang dikgwebo tsa bone ka teng. Nngwe ya dintha tse di neng tsa amiwa thata ke kgang ya melawana e bagwebi ba reng e a ba gatelela. Le fa go ntse jalo Tona Kgafela o ne a tlhalosa ka botalo gore puso e tokafatsa melao ya go dira dikgwebo ka jaana keletso e le go bona ba godile. O ne gape a rotloetsa Wetsong ke ne le diatlametsing kana o re ne le diatlametsing e o pego ga se ditlhogo tsa tsatsi la kajeko a re tsene mo ditlhogong diphathi tsa sepolotiki di sa dumalane ka go tlhomiwa ga maloko a khuduthamaga e ikemetseng e tla bong e tsamaisa ditlhopho engwe ke reng bagwebi ba kopiwa go dirisa tumalano ya mafatshe a African Continental Free Trade Area go gweba Memo go tsa metshameko setlhopha sa kgwele ya dinao sa The Zebras se kwa Libya go ipaakanyetsa metshameko ya mantshano ya kgaisano jalo ya AFCON. Wetso se ke dikgang tsa rona tsa nako ya BOSUPA yo tla bong a ranolwa ka puo ya diatla o bidiwa gote Patricia Chobonyane ga re tsena mo dikganyeng. Ka maitlamo jalo a lefatshe leno a go tlhoma madirelo a beng gae bagwebi ba rotloediwa go inaakanya le ditumalano tsa lekgotla la African Continental Free Trade Area kgotsa ACFTA go godisa dikgwebo tsa bone se se builwe ke tona wa papadi le madirelo Re Mmusi Kgafela Maabane a tswala phutego ya bagwebi ba lefatshe leno ya National Business Conference kwa toropong ya bobedi toropokgolo Francistown Terry Makgweng wa bega tsa bagwebi go inaakanya le mebaraka ya kwa ntle ga lefatshe leno ba dirisa lekgotla la ACFTA. When it comes to overregulation, it is a matter for debate whether we have overregulated or not. One thing that you have picked up by looking at fa go ta kwa go dira melawana sengwe se ke se itemogetseng go tswa le mo lefatsheng le tshwana le la South Africa le le na le itsholelo e kwa godimo ke gore melawana e tshwanetse go dirwa mme gantsi ba re ba romang go e diragatsa melawana eo ke bone ba sa direng ditsamaiso sente ka jaana ba sa ipee mo seemong sa bagwebi. It's their job to administer the regulations are the ones who are not agile. They don't function with a business mind. Mo nakong e fetileng maikaelelo a neng a rolwa mo phuthegong e ne le go fefosa tlhabololo ya dikgwebo tse di potana ka makalana a SEDA le BOPS. Phuthego e mo nakong e fetileng ne ya simolodisa dikgang tsa go thabolola dikgwebo tse di potana mme ditsetana tsa dikgwebo tseo tsa dirwa mme seo sa tsara lekalana la SEDA and LEA. Megopolo ya go godisa mohama wa dikgwebo ne ya rolwa. Se mohama o ikemetseng ka nosi o ka tswang o sa se dire ke go ikgolaganya le rona re le ba puso go supa dintlha tse di tshwanang le gore keng go sa diragadiwe molawana o beilweng. There is what we call backward integration and there is forward integration. Go tshwanetse ga nna le molawana o letang dikgwebo go rekisa dithoto go na le ba ba tsayang karolo mo go seo. People to be able to play the backward integration. Itumelela gore go na dikgwebo tse dingwe tse ileng gore di ne tsa ntshiwa mo ba ileng gore ga se Batswana ke tsa Batswana ke ne le so se sente thata gore le rona Batswana re kgone go iteka. Need to collaborate more, work together with the private sector. You have those that are driving the economy, they are part of the ecosystem. Me, ke Batswana go tswa ko tlase. Ba batona ba ileng gore they are already, holding the reins mo economy. Ba tshware ba tsose ba tswang ko tlase, but that has not been happening. Phuthego e itsile ka nako e ka yone puso e tsweletseng ka go kabakanya itsholelo le go thabolola matshelo a Batswana. Terry Makgweng, BTV News, Francistown.
Ha re tswelela puso ya lefatshe leno e dirisitse botsalano ja yone le lefatshe la China go batlela badirela puso dikolo tse ba tlayang go oketsa dithuto tsa bone kwa go tsone. Tsholofelo ke gore lenaneo leo le tise diphetogo tse di nametsang go tsamaisa jalo itshelelo ya lefatshe le. Mothusa mookamedi wa lephata la khiro ya bodirela puso Mmetebogo Mogotsi o tlhalositse fa lefatshe la China le ithaopile ka go thusa la Botswana ka dikolo tse badirela puso le ba le 12 ba tlayang go ithuta jalo kwa go tsone. Pego ka botlalo ka Mpho ke Leboge. Botsalano jwa mafatshe o mapedi bo tsweletse sente kwa maphateng ka go farologana go akaretsa lephata la thuto. Tumalano e tla bona badirela puso ba le mmalwa ba ya kwa lefatshe la China go ya go ikweketsa dithuto mo dikitsong tse di farologaneng bogolosegolo tse di tla tswelang itshololo ya lefatshe leno mosola. The scholarship and technical cooperation programs provided by China have been instrumental in enhancing re itumelana tirisano mmogo e re nang le yone le lefatshe la China bogolo jang ka gore thusa ka dikolo tse re tlayang go di dirisa kwa lefatsheng la China gore ba direla puso go tswa mo maphateng a farologaneng ba go ikweketsa dithuto le botsipa go go tsone. To achieve and realize our vision 2036, which is mainly going to be driven by the caliber of skills and human capital we put in place as a country. Mo lenaneo le go tla tsamaya matsole a le 12 le badirela puso ba le 94 go ya go oketsa dithuto tsa bone ka go farologana. China-Botswana relation, we are facing a great historical opportunity. In the coming soon, September, the 2024 summit of the Forum of China-Africa Cooperation FOCAC is going to be held in Beijing. Tirisano mmogo e itumedisang fela thata le lefatshe la Botswana. Se se tla tswelela se supagala go ya pele jaaka go tla itshupa ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Tautona wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi o rurifaditse fa a ta etela lefatshe la China go ya go keteka moletlo o re tla bone re ipelela botsalano jo re nang le jone le mafatshe a Afrika. Level delegation to join this event. And next year, China and Botswana, we will celebrate our 50th anniversary of the diplomatic relations. The BDF appreciates the enormous sponsorship extended by the Chinese government. Re itumelana tirisano e re nang le yone le lefatshe la China jaaka go supagala ka go oketsa dithuto tsa rona bogolo jang between the two sister countries. Mafatshe o mabedi a solofetsa go dira modiro wa popotla go supa tshwaragano le tirisano mmogo e ntseng e le teng mo dingwageng tse di 50 magareng ga mafatshe o mabedi. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Ka nyongwe ke reng diphathi tsa sepolotiki di tlhokile go dumalana. Ga di a dumalana ka go tlhotswa ga maloko a khuduthamaga e ikemetseng e tsamaisang ditlhopho ya Independent Electoral Commission. Khuduthamaga e dirwa ke maloko a le 5 a dumalanweng ke diphathi tsotlhe tsa sepolotiki. Pego ka botlalo ka ke ikantse Khumalo. Diphathi tsa sepolotiki di ne di kopanye mono Gaborone go buisanya ka go tlhomiwa ga maloko a Independent Electoral Commission. Modulasetilo wa All Party Conference Reka Bomorwaing a re Batswana ba le 217 ba ikopetse tiro e mme morago ga go tlhotlhiwa palo e ne ya fokotsega go nna 26 ka tshwanelo fa diphathi tsa sepolotiki di dumalanye ka maloko a 5 a tlhokwang a neelwa lekgotla la Judicial Service Commission go ba thapa. But se se diragetseng ke tshwantse ke bolela Batswana with disappointment that really All Party Conference gara khona gona le tumalano e leng gore mo bogompienong monkare ke sa recommendation ena go Judicial Service Commission gore Judicial Service Commission e tlhophe mo maineng a gore ka bokhutshwane bokopano jo ne re le mo go jone gompieno ga gona tumalano e teng
ke rapela modimo ke a solohela gore gongwe e tla re ha go tsama pele ga parlamente e phatlalediwa ke solohela gore gongwe ba gaetso ba diphathi tsa sepolotiki ba tla dumelana ka ba dumelana ka teng. Ya re diphathi di ntse di buisanya go hokotsa palo ye go ya kwa go lesome se se ne sa tsala go tlhoka go dumalana. Mme ya re morago ga tumalano yo ga nna le mogopolo mong gape gore mme a ga se gore ba re hokotse palo yo ye go 10 gore re tle re ise ko JSC palo ya batho ba 10. Mme ke teng ha ile gore ne ga nna le mathata teng gore teng ho there was no agreement. Yaanong teng ho bangwe ba dumela gore agreement le consensus ke dio tse di tshwanang. Ba bangwe ba re ha le gore majority wa riana ba bangwe ba riana gora gore mme re ele ba bantsi. Mme ka ga go ntseng ka teng mo go ba 10 go ne go sena agreement. Mo go ba 26 initially, the reason why they were brought to the all party conference go ne go in terms of qualifications they qualify. That's why le ha mo dipuisanyo ina question na gore me anong ha rira ha gona yana rira yang ka gore clearly ke tsone kganye ne le teng. Ba bangwe bana ba a re se maina 26 a batho ba ileng gore ba qualify. Ba bangwe ba gore ba JSC ba tlhope from the 26. Ba bangwe ba a re tse mo go ba 10 ba ileng gore rona ra akanya gore ke bone ba go ka libiwa hela mo go bone. But in terms of qualifications, or do they qualify? It looks like there was no problem here for abathoba haba qualified. Or ne khonale other mabaka a eleng gore ba bangwe bana le ona. E re gontse jalo fa diphathi tse di ka seka tsa dumalana gotlhelele go fitlha ka nako e go tlabong go phatlaladiwa palamente se jaanong se tla bo se fa lekgotla la Judicial Service Commission dithata tsotlhe tsa go tlhoma maloko a Independent Electoral Commission ntle le go rerisa diphathi tsa sepolotiki. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Kanyengwe kere mosekisi wa puso Menelise Abuseng motsekong ya mo go yone go itse kgosi Mojadigo o yo ele moruti wa kereke ya fire ya Divine Anointing International a lebisitswe molato wa go thubetsa o phaketsa boleletse makastrata wa kgotladitsheko ya Village Red Daniel Nkau fa ditlhotlhomiso tsa melato e melaelo a epegilweng jaanong di wetse. Mme Abuseng o tlhalositse fa puso e le mo seemong sa go fa mosekisi wa mekwalo ya basupi le gore puso e tla tlisa basupi ba le 12. Tsheko eo e ne ya tlosolosiwa gore e tsene jalo ka kgwedi ya Phalane e le 18 monongwaga go simolola gore e ka sekwa. Fa re tswelela le phata la botsogo la re lo okeditse dipalo tsa badiri ba botsogo ba ba letlelelwang jalo go bula dikgwebo tse di amanang le mahama wa botsogo. Pego e tswang ko lephateng leo e ka ya fa diphetogo tseo tse leng ditso di tla morago ga go shafadiwa ga melao ya diteseletso go tlhomamisa fa botsogo e nna jwa maemo a kwa godimo a dikgwebo tse di ikemetseng tsa botsogo. Pego e tlhalosa fa nngwe ya mabaka a go tshagatsa melao e le go thusa lephata la botsogo mookamedi wa tsa botsogo le komiti ya dikgwebo tse di ikemetseng tsa botsogo ka go diragadiwa ga diteseletso. Go tlhalosiwa jalo fa melao eo e dirilwe ka kelotlhoko go akaretsa seemo sa botsogo sa nako eno le gone go leka go atolosa ditirelo jalo tsa botsogo. Go okediwa mo jaanong go akaretse dithuso tsa baoki le babelegisi diteseletso tse di abelwang dikgwebo di feta bongwe ditlamelo tsa botsogo tsa setšhaba tse setšhaba di thusiwang ka tsone kwa mafelong a kgakajana le ditlamelo le gone go neela batswana dithata. Diphetogo tseo di solofela go thusa lefatshe leno go atlega mo maitamong a go thusa setšhaba a universal health coverage e leng mangwe a maitlamo a lekgotla la ditšhaba le a lefatshe leno a go fa setšhaba ditirelo tsa botsogo tsa maemo a kwa godimo jalo ka ngwaga wa 2036. Wetswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la Labone
Mopalamente wa Ramotswa yo gape le ntona wa ditswammung le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re marulelo a dirisa marang a letsatsi a abetsweng sekolo sa Ramotswa Center for Deaf Education ke kgato e itumedisang e maleba ka etsa malajalo le tebelopele ya go nna lefatshe la itsholelo e tsepameng ka ngwaga wa 2036. Tona Moagi o tsweletse ka go rotloetsa mehama ka go farologana go simolodisa methale e mepšha e itsetletseng ya go thusa setšhaba. Go rata Moranyane wa Bega. Marulelo a dirisang marang a letsatsi a selekanyo sa 42 kilowatts a lopileng madi a fetang 200,000 pula a abilwe ke lekgotla la Botswana Diamond Manufacturers Association, Botswana Power Kgalagadi Resources le ba Menlo Electric SA. Go tlhalosiwa fa mpho e le kgatelopele mo tebelopeleng ya lefatshe leno ya 2036. While it is a fantastic example of sustainability and an innovative CSR project, tiro e tsamaelana le maitlamo a mahamayo a gatellang tebelopele ya lefatshe ya go nna le tlhabololo ya itsholelo e tsepameng ya 2036. Go a tshwanela gore be Botswana Diamond Manufacturers Association ba bo ba ikiteile sehuba mo go thuseng puse go tlhabolla itsholelo ya lefatshe leno. Our initiative to support Botswana's social impact through its inclusive workforce. Stilo wa Botswana Diamond Manufacturers Association a re mohama wa ditemane o na le seabe mo setšhabeng ka o thusa ba ba tlhokileng lesego. The donation of this solar rooftop is yet another initiative where the industry has come forward to support. Poe ke nngwe etse mohama wa ditemane o di beileng pele go thusa bana le bogole. Re leboga ba sekolo sa Ramotswa Center for the Deaf Education go bo ba amogetse mpho e tla ba thusang mo diemong tse ba kopanang natso. E tla thusa gape le go somarela madi a ba dirisang go reka motlakase. From its electricity bills for other activities which are constrained at the moment. The system that links with the Botswana. Maranyane a marang a letsatsi a tshwaragane le maranyane a ba Botswana Power Corporation. Jaaka re bua jana, maranyane a tsweletse ka go hetla motlakase. Because to us this event, mo rona moletlo o botlhokwa thata ka re ise re bone sepe sa go nna jana mo sekweleng se. That this center can ever have. Tona wa kgoletse mohamayo wa ditemane mo go rutuntsheng le go hireng ba tlhoka kutlo ba feta 50. Go rata Moranyane, BTV News, Ramotswa. Go tlhalosiwa jalo gore go amogana dingwao tse di farologaneng ka tiriso ya dibaesekopo ke gore bioscope kgotsa film ka Seesemane go tlhaloswa go le botlhokwa ka go bula ditlhaloganyo jalo tsa baithuti mo dikganyeng tse di amang setšhaba mmogo le gona go kgothala go dira ka nnata mo botshelong. Se se tlhalositswe ke Dr. Nozi Malunga Phaye go tsweng kwa Mmadikolo kwa lephateng la tlhatlhelelo dithuto tsa sefora jaaka go ne go simolosiwa jalo moletlo wa malatsi a mararo wa dibaesekopo kwa sekolong seo sa University of Botswana. Mojadi Mokibelo wa Bega. Moleto o wa dibaesekopo wa Films on Campus ke moleto o rekisang dibaesekopo tsa fora mo baithuting mono gae mme e le tshwaragano gareng ga maphata a dithuto tsa sefora le University of Botswana Media Studies le la Alliance Française in Gaborone. Moleto o o ikaelela go nonosa baithuti ka dikitso tse di tetseng teba le dithuto tsa sefora ga mmogo le dikgang tse di ama matshelo a setšhaba ka kakaretso. The films that we are going to watch today, or in the next 3 days rather, Le Brio, Marinette, je verrai toujours vos visages dibaesekopo tse re ta di bogelang mo malatsing a mararo di ta itebaganya le dikgang tsa konokono tse di amang setšhaba di akaretsa kgokgontsho ya bong gareng ga tse dingwe. Gender-based violence, which is a real scourge in Botswana today, not only in the homestead, but across all sectors including sports, education and the workplace. Moleto o neela baithuti sebaka sa go kopana le go amogela dikitso teba le dibaesekopo tsa mahatsha a sele mme se se ba nonotsha mo ditlhaloganyong. We also hope that through the creativity of the various French directors. Tshologelo ke gore baitsanape ba dikitso tse di tseneletseng tsa dibaesekopo ba ta nna sekao kwa baithuting ba jaaka ba ta bo ba anywa dikitso tse mo go bone. Some production that will be displayed on the same platform
as renowned directors. And this will also bring together our students. Moleto o tla tshwaraganya baithuti ba rona ba UB le ba fora mo dithutong tsa dibaesekopo. In the field of film production. Tshimolodiso ya dibaesekopo tse e tla supisa dibaesekopo tse tharo di akaretsa Librio, Marinette le All Your Faces, mme di tla ruta baithuti ba ka dibaesekopo tse di harologaneng tsa fora ka tshologelo ya gore ba amiwe botsipa mo go tsone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. ha ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television mme a re kgabaganyetsa mo dikganyeng tsa mafatshe a sele go tlhaletswa gape gore makgotla a ditsolodi mo kgaolong ya Afrika tokafaditse ditlhaselo tsa borukutli jwa go tsogela puso ka go dirisa difofanyane tsa tlhoto kgotsa di-drone. Makgotla a ditsolodi a dirisa tomagano ya one le mafatshe a kwa moseja go nna jalo le difofane tse le gone go di tlhabololwa ka fa makgotla wa batlang go di dirisa ka teng. Bontsi jwa ona a dirisa maranyane a tswang kwa makgotleng a ditlhakana tlhogo Al-Qaeda le Islamic State kgotsa ISIS. Go bolelwa fa go dirisitswe difofane tsa di-drone kwa mafatsheng a Somalia, Democratic Republic of Congo, DRC, Nigeria le Mozambique. Baitsanape ba tsa itshireletso ba ka ya fa go le thata go emisa ditlhaselo tse di dirisang difofane tsa di-drone ka di motlhofo go bonwa le batho ba di bona jalo le ke batho ba iseng masole ka jana ba le bone ba kgona gore ba di reke. Ntswa difofane tsa di-drone di sa dirisiwe go dira ditlhaselo tsa borukutli jwa ditsolodi. Baitsanape ba tshwenyega ka gore mo nakong e gautshwanyane makgotla ao a ka nna atlega mme a phamola mebuso mo mafatsheng mangwe mo kgaolong ya Afrika. Mafatshe mo Afrika gakolotse jaanong go beeletsa mo maranyaneng a tla kgonang go kgoreletsa difofane tse tsa di-drone go fofa. Airborne capability, so allows them to have better view of the battle space and their operating environments. Also provides them with a new way. Go leba o le kwa godimo go letlelela makgotla a go bona bophara jwa lefatshe go kokoanya dikitsiso le go tla ka maano a nonofileng. Lethality and precision. It conveys a significant psychological advantage to armed groups who in the past may have been at a disadvantage compared to regular armies. Go dirisa difofane tsa di-drone go dira gore ditsolo di lepalepane le masole. Go thata go laola maranyane a nang le tiriso e ntsi go tshwana le mogala wa cell phone ka go kgona go dirisiwa mo dilong tse dintsi. Stop the use of a technology which is a dual-use technology. I mean, think of a mobile phone. Mobile phone can be used most of the time to be able to communicate and have a completely benign purpose, but it can also be used to trigger a tripwire and to cause an ID to explode. Molotsana o ka monnatsana wa one ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ya ke laetsa o sekeng o gonefa kgaitsedi motho. Dumela gape Benson. Right. Di-Olympic tsa bana le bogolo di simologile. Di tlhotse di letse di simolotse tota maabane ka laboraro Raiso. Mme setlhopha sa rona ga se se tsene mo lebaleng Raiso. Re soletse gore mo bogauhinyaneng e be ile gone ba ka tsenang tlhojotswana ile ya thunya ga nna maswe. Ba tla iteka ba itomesang katlhe ba supe gore Botswana o ntse ka tsela itsia. Go ntse jalo kgaitsedi ya motho. Wetso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolla hela ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se kwa Libya kwa se ipaakanyetsa metshameko ya go batla phatlha kwa tikologong ya makgaolakgang a kgaisano ya AFCON. Mokatisi wa The Zebras Didier Gomez da Rosa a re motshameko o wa botsalano o tla ha setlhopha seo sebaka sa go lekeletsa maano a mašwa a go tshameka le go kanoka seemo sa batshameki ka paka ya metshameko ya kgwele ya dinao e ntse e tswetse. A re utlwe pego e tletseng ka Kgomotso Sefako. La bofelo setopha se setšhaba sa Zebras se nna le motshameko wa selebego se se fa godimo ke ka kgwedi ya Seetebosigo kwa kgaisano ya COSAFA mme ke ka moo mokatisi wa setopha seo Didier Gomez da Rosa a boneng go le botlhokwa go nna le motshameko kgatlhanong le lefatshe la Libya pele ba go thulana le Mauritania mo mafelong a beke e tlang. I need to give them game time and it is why we have played re ntse re le ka go baga sebaka sa go tshameka gore ba nne mo seemo se se siameng. Ra itse gore kwa Libya le ko Mauritania le bone diliki tsa bone di ntse di eme mme ya Egypt yone ke gona e fela re ntse re sa nna hela re ntse re ipaakanya ka metshameko ya botsalano ka gore ga re ka ke re
ipata ka gore le ke ga isisimolola rona ra go dira se re tshwanetseng go se dira to make our player very strong, very efficient. Da Rosa a re maikelo a bone ke go simolola metshameko ya go ipatela phata sente ka seo se ka ba thusa go ya pele mo metshamekong e latelang. I want to use another system against Mauritania. Ke batla go dirisa methale e mešwa ya go tshameka fa re kopana le Mauritania mme re simolola ka go lekeletsa ka motshameko wa botsalano le Libya. Ke itemogetse gore bontsi jwa nako ga re kgone go laola motshameko mme methale e mešwa e tla re thusa go tokafatsa seo. Re batla go simolola metshameko ya go ipatela phata sente ka maduo a itumedisang. Re a golwa ka tsotlhe re a itse gore re mo setlhotlhwaneng se se thata segolo jang ke lebile lefatshe la Egypt le le lengwe la dithopa tse di tona thata mo Afrika. It is important to get maximum points during these two next match. It will be tough. Batshameki le bone ba re motshameko mongwe le mongwe o ba kopana le one wa go ba thusa fela thata go leka go dira ditomagano tse di botoka. Ke tsa ke re to re thusela thata go bona gore how far ka fitness ya rona le the formation and everything. The morale in camp is very high. I want to play repeats in Toro because I re tsena mo camping ka di 19 ne re pisina re le batshameki gore tota game engwe le gore tshwantse go fenya re batla go ipona re le kwa fo re le motshameko ga kgola dina e fela gore o file break o tshwantse gore nako tse dingwe e fela gore ga o bitse tshwantse go je mo room o tshwantse go kopa dithuso mo go re tshena mo kele gore a kgone go thusa gore a le gore go tla bo go ne le bula fitness ya lona go ra be le go go le skala simola go go zima and ke tsa ke re bontsi ba rena ntse re dira yalo because ne re itse gore preseason e togana dingwalo so ga re twetse mmele gore o kgone go bereka o se ka nnela ka one because ha o nna ka one o to fela go na le mathatanyana mo mmeleng wa gago so ya ntse ba tshameka bo mamesala ke tsa ke re re tale ka bojoto tota gore re kgone go lwa le bone. The Zebras ba tla tshameka le Libya ka mathatso mme ba tloge ba lebe ko Morocco ka Sontaga ko ba tla dira ipaakanya bofelo pele ba leba ko Mauritania ka Laboraro ko ba tla tshameka motshameko wa ntlha go ipatela phata. The Zebras ba mo group C mo metshamekong eo ya go ipatela phata ko AFCON 2025. Khumzo Safako, PTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe modulasetilo wa BDF Athletics Club mo go ditshane half marathon Major Ishmael Dibebe a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle ebile setlhopha seo se leboga thotloetso ya barotloetsi ka go arologana a tlhalosa ha madi a tla dirwang ke lebelo leo a tla thusa ba ba tlhokileng lesego mo botshelong kwa mo go ditshane a re utlwe pego ka Katlego Kgakole. Major Dibebe o tsweletse a re le ba BDF Athletics Club ba ne ba bona go tshwanela go tshegetsa lebelo le tla bong le tsana mo ngwageng wa bone le ntse le tshegediwa gore ba nne le sabe mo go godiseng metshameko le go rotloetsa botsogo jo bo siameng mo bananeng ba kgaolo ya mo go ditshane. We therefore request companies to come on board if you want to see our country participate. Re le ba BDF Athletics Club re kopa dikompone go tsenya letsogo mo go rotloetseng mabelo a malele gore lefatshe leno le nne le kemedi mo kgaisanong tsa mabelo a tsa mafatshe ka gore gompieno go lebaka re bone lefatshe leno le na le kemedi mo mabelong a malele mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Ba ke ba botsa gore ke lengela re le hatsi re iste bataboge ba mabelo a road race outside go mogologolonyana. Modulasetilo yo o ne a gatelela fa madi a fetang 200,000 pula a ntshitsweng ke barotloetsi ba akaretsa Mascom Wireless, Dikgang Marathon, Bayport Financial Services le Premium Clothing magareng ga ba bangwe a tla dirisiwa go thusa bao ba ba tlhokileng lesego mo motseng wa Mogoditshane gore le bone ba nne le seriti mo setšhabeng. The reason why go na le this race ke gore re batla gore re phuthele tlabo madi then at the end a le gore madi a teng a enough tlabu a be ka leba motse wa Mogoditshane a be bona gore e ka ba eng. So we've done that mo dingwaga tse di itile mo le gore le ra tsena motse wa Mogoditshane re ba bela kgotsa re agella neta dijarata tse le gore di ne di sa nna sentle. So lebaka le lengwe la bohelo ke gore really club le rona re batla go contribute towards sports tourism. I think ke tla bo ke dirile phoso ba gaetso and not thank the ke tla bo ke dirile phoso fa nka se ka leboga bao ba ba ikwadiseditseng go tsenelela lebelo le ba le 1,500 ke seelo se ne re se ipetse re le barulaganyi ba lebelo le mme re ka nna motlotlo thata fa re ka bona dipalo tse di tswelela di ntse di oketsega le mo ngwageng e tlang. 5,000 people, those are the numbers that we want.
lebelo leo la BDF Athletics Club mo go ditshane half marathon le le tla bone tsana mo ngwageng wa bone le ntse le tshwarwa le setse le kwadisitse batabogi ba feta 1,500 mme le tla tshwarwa kwa mo go ditshane ka Sontaga kwa ba tsaya karolo ba tla iteisanang borathana mo matlhakoreng a 21.1 kilometers, 10 kilometers le le lekhutshwane la 5 kilometers. Katlego Kgakole, BTV Sport, SSKB mo go ditshane. Jaanong re diwetsa ka kgaisano e tsweletseng ya Under 20 World Athletics Championships kwa Lima, Peru. Motabogi wa monogae Sethunya Majama feditse mo maemong a borataro a gatisa nako ya 24.31 seconds maitseboeng ano. Dikgaisano tse di a tswelela jaaka setlhopha sa monogae sa relay sa 4x400 meters sa borre se sa agilweng ka Ernest Kumevu Thabang Mongathipa ke o rapetse o re o kame Lefatshe Seleka Justice Oratile ga mmogo le Frederick Mathati se tlabo se phadisana ka moso ka nako ya bosupa mo maitseboeng. Mewetshopego eo e ne garela dikgang tsa rona tsa metshameko a retse jalo dintlhakgolo tsa rona le Benson Khaiteraka. Thank you Khaiteria ke re tsene hela mo ditlhogong tsa phirimaneng ya gompieno. Dipati tsa sepolotiki di sa dumalane ka go tlhomiwa ga maloko a khuduthamaga e ikemetseng e tsamaisang ditlhogo. Bagwebi ba kopiwa go dirisa tumalano ya mafatshe ya African Continental Free Trade Area go gweba. Go tsa metshameko setlhopha sa kgwele ya dinao sa The Zebras se le kwa Libya go ipaakanyetsa metshameko ya mantshano ya kgaisano ya AFCON. Wetsono di le kalo ga go di fela nako e ke yone gangwe le gape ya bonyi e le mapifi re tla bora khwela kwa go batepolo wa go utlwa ka maemo a bosa mme re se ka lebala a re tšhentšheng gore moenyana pele le bonela wabo a nne kagiso. Dumelang bagaetsho nka mogela ka seemo sa loapi se seriwa ke Mpho Ishabara go tatse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go ikutlwa tsa go le mololo ko kgaolong ya Kgalagadi go le mogote ko dikgaolong tsa Nghabe Chobe le bokone jwa legare fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone go le bothitho mo tshokologong mme fa re lebela tshwantsho sa lapsana kwa gompieno sone se supa fa go santse go apogile lefatshe leno ka bophara mme ebile se supa le maro a re soletso ra tsene bosigo gare ko botlhabatsatsi goeng kwa borwa botlhaba jwa lefatshe leno mo tsatsi la botlhano gone soetso re be go thibile ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba fa go dikgaolong tsa bokone jwa legare le Tšhobe gone soetso re be go thibile ka bontlhabong mme go tla tlhola go apogile go dikgaolong tse di ko bophirimatsatsi jwa lefatshe leno go tla ikutlwetsa go le tsididi mo maphakeleng ko dikgaolong tsa borwa jwa gantsi le Kgalagadi ka selekano sa bobedi ko Veda goeng kwa bosupa ko Tshane fa ko bokone jwa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng bokone botlhaba le Tšhobe gone re soetse re go ikutlwetsa go le mololo wa selekano sa boferabedi ko Good Hope le gantsi goeng kwa lesome le motsoko Pandamatenga le Kasane dikgaolo tse dingwe gone re soetse re go ikutlwetsa go le mogote wa selekano sa lesome le bone goeng kwa lesome le botlhano mme tla re mo tshokologong go ikutlwetsa go le tsididi ko dikgaolong tsa borwa jwa legare le bokone botlhaba ka selekano sa lesome le boferabedi bongwe ko Selebephike goeng kwa masomabedi le motsoko Mahalape le Francistown ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng gone re soetse re go ikutlwetsa go le mololo wa selekano sa masomabedi le bobedi ko Good Hope le Lephepe goeng kwa masomabedi le boraro ko Jwaneng le mo toropokgolo ga Borong ko dikgaolong tsa Kgalagadi gantsi le bokone jwa legare gone re soetse re go ikutlwetsa go le mololo wa selekano sa masomabedi le borataro ko Veda goeng kwa masomamararo ko gantsi le Suapen ko dikgaolong tse di ko bokone gone re soetse re go ikutlwetsa go le mogote wa selekano sa masomamararo ko motsoko Pandamatenga goeng kwa masomamararo le bone ko Maung le Shakao mme fa re lebela melelo e šang mo nako ya gompieno e khutshwang ke mmala o mohibidu e bona go dikgaolong tsa Nghabe gantsi borwa kgatleng le borwa jwa legare mme fa re lebelela mo tsatsi la kamoso bodiphatso jwa gore melelo e tswe mo taolong e kwa godimo bogolo jang ko bophirimatsatsi jwa lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara melelo ka kelotlhoko mme fa re tswalela ka pego ya seemo sa loapi mo tsatsing mo mafelo a beke re soetse re ko borwa botlhaba kgatleng koneng go be go thibile ka tsatsi la matlhatso go le mololo mo tshokologong fa ka tsatsi la tshipi re soetse re be go apogile go le bothitho mo tshokologong ko dikgaolong tsa gantsi le Kgalagadi gone soetse re be go apogile mafelong ka bontsi ko ntleng ga kgaolo ya gantsi ko re soetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka tsatsi la matlhatso go le mololo mo tshokologong
ko dikgaolong tsa Tšhobe le Nkgabe gone setse re be go apogile mafelong ka bontsi kwa ntleng ga kgaolo ya Tšhobe ko re soletse re be go thibile ka bontlhabong ka tsatsi la Matlhatso go le bothithong mo tshokologong. Ko botlhaba tsatsi le borwa jale gare gone setse re be go thibile ka tsatsi la Matlhatso go le tsididi mo tshokologong fa ka tsatsi la Tshipiri setse re go bona dibata tsa mare go le mololo mo tshokologong. Ko bokone jale gare gone setse re be go thibile ka bontlhabong ka tsatsi la Matlhatso fa ka tsatsi la Tshipiri setse re be go apogile go le bothithong mo tshokologong. Ke ne ke go tshwaretse go le kalo wetso nna le mafelo a beke a babalesegileng boroko.